South Africa, ninguém vai ver como não finyelele khona leli phimbo lafinyelele khona lombukiso panya nina besiko siyakhuleka kunina benjozela maphapha ekhanda kamenzi ndaba awuthulelele umuntu bemeza bemeza sengathi uyakhala izinto esikhona lejaba lichithekile ichithe iqhubeka ithenda la kamalandi lokwesibili ekuthileze ngifuna umntaka ndaba bemthuko bemtsofu bethi uzothinga kubusa kakwani inkosi kanti bamcobanga amafuthi amebheke kuthi bamalandela siyakhuleka nina besiko nina bendlela mithi sithi shwaya nanga lesikhathi njengoba nje isenza lesikhathi sesikhungweni ngevarsity ke podcast la sikhona lethina nezingxoxo zethu nezinkulumo zethu sibheke ukuthi ngempela kwenzakalani ke ezikhungweni kanye nesikhungweni semfundo ephakeme enyuvesi yaKwaZulu Natal, the University of UKZN or the University of UKZN, the University of KwaZulu Natal. Yebo phela isilimi lolu akusilo lethu baphela cha sikhona namhlanje ngiyobingelela nesiphoma ngophambi usomphiki ukuthi ngibona konke kuphansi amantuba enkulusi isigodi ngibona lapho kulingane nosisimakhosi umhlelo isipho sifikile namhlanje sikulethela kwenye sithulela ke isiqephu i-episode sesikhungweni the varsity podcast sikhona namhlanje khona team ngemuva kwecamera bakhona bafowethu uSikhananda khona uSiyoyo khona nenkunzi uJemba namhlanje ngemuva kwecamera ikhona ke ibandla lonke nabathithile nakuyithina ke sikuthule lihle khona umnewethu uNgomane siphatheleke namuhla siyasizike silande into ayihluke kakhulu Ngomane mfowethu abantu mhlawumbe bayazi ukuthi sibheke ngokujula sibheke phakathi kodwa mhlawumbe namhlanje siyathemba ukuthi sojula sibheke sikhona kodwa ngaphambi kwalokho asibingelele kude mfowethu isikhathi futhi sishayele Ngomane lesikhathi cha amngamuhle isikhathi umama ogama ngokudlela isibongo emntubadoko esikhathini sasefika ikhathi incambi izaba manje ngenzalo nomama uthuba wena wathatha kodwa yenza ukuthi ngakubela ukuthi umndaba uqhamuka ngapha asesikoleni kaBulawayo ngisho kahle ngangitesting angazi noma ngoba moya wadubuza uzundaba onalo lwazi ukuthi le ndaba zekhohlo ukuthi esaku noma into esingayithola mhlawumbe ngoba kwesikhathi sizofika sinikeze ithuba lokuthi cha mfowethu ndaba mfowethu mfowethu ngiyabingelela ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiphathwa kwala podcast namhlanje ngisenami ngiyabiza ukuthi ngifike ngoba ngizozwa ukuthi ngifisa ukwazi ukuningi futhi ngayibiza ngocingo ngoba sengifika ku-podcast abana lapho sezifana ngocingo kodwa ubingelela usumama wamngana usuke endaweni yasesibheka mina ngithi irawundi ngithi isikhulu irawundi ngasentshaweni kulapho kusenzakala khona ngizalomani baba mhlawumbe umuntu owaziyo ukuthi ukwazi ngani ukwazi kanjani engaleka ukuthi ekwazi ukuthi mhlawumbe kulebona ethenga ngalo history mhlawumbe wona u4 njengoba nje sifuna ukuthi usukhulile ukuthi senior u4 yenza so umuntu mhlawumbe ongakwazi eklasini ukwazi ukuthi umndaba ubani umndaba kube nzima ukuthi njenjalo bafuna ngoba omunye umuntu lesingibona mhlawumbe ngiyo-attend noma ufundo bese sithi yazi indoda iyathula kantakazi omunye ngaba nempatho ukuthi bese ngifane nobaba yabona indoda yangenini yabona so nami ngathi omunye ayiyashila so yona ke ayibhekane nathi ayi lopolo akahle yona uyayitshela into oyishokana njengoba isetshenziswa so uyayitshela ngoba ukuthi izinto nami ezifuthayo kanti uyaphila uyakwazi ukuxoxa nabantu so yona ngibe nayo ukuthi umuntu baxoxa naye njengoba ngibona athi awukanti uyaxoxa nawe right so ngingadlala mfowethu mhlawumbe uma kusiyosehleza sibheke umndaba ngemuva siyakubona njengamanje ziningi izinto ozenzayo isazongena kuzona mhlawumbe ukukhula kwakho masingahlela ukhule mhlawumbe umuntu kanjani onesifiso onaliphi iphupho onaliphi umbono ekhanda because abantu abaningi basevasithi uzokutshela ukuthi mina ngaze ngicabanga ukuthi ngingaba sevasithi kanjalo nabantu mhlawumbe abakwenza esemini industry bazotshela ukuthi mina ngaze ngicabanga ukuthi esemini industry wena usevasithi ukwenza esemini industry ufike kanjani mhlawumbe ukukhula kwakho bekunjani imuphi umbono onawo ekhanda into ofuna ukuyenza kahle mina mfowethu bekumuntu esikoleni bengenalo into ye-content esengenza manje futhi angilabo umuntu
okhombisa ukuthi ngeke nakhona abantu abangahleka ngokubhekeza Yeah. umntwana nje ubethula kahle angesidudla kudala ya khona ngo grade 9 angesidudla so angisabe isikhathi esiningi kwamama so nangalekelana ukuthi izinto zami so umntwana nje ethulela nihambe liso ekhaya umama baba bebenebandla ukuthi bahlala ngokho ezavuma so nje ngazi ukuthi ngesonto kumele ngiye esontweni sure so ngifuna ukuthi umuntu obelesifuso sokuba engineer because asikhole ngane izifundo zamasayini sure so hamba asithathe indlela kahle wona uyena wona hayi futhi wangifunda science ngiqhamba ufike varsity usekonje manje ukwenza lapha kwifundo selokuza humanities ufike kanjani ekutheni ufika varsity because umuntu uzothi umesuka high school ezivarsity bese ethi ayingeke bese bazothini abantu athi ngifunda nabo mina bebengazi ukuthi mhlawumbe ngilapho kulesa story njengamanje sengizokwenza lo mkhulu wena wenze kanjani ukuthi uma ufika evarsity wenze izinto ngaphambi ukuthi uphendule lo mbuzo mhlawumbe iphi degree wenza siqaliswe lokho ngathi ibhajela ntushini ezaphala fishing October ngiyafundela hayi isibhekele ukufisha nani ofisa angikhumbuli kodwa sisaqhubeka lapho ukuthi uphindaphendula kule nto ngifisa ukuthi siyibuke mhlawumbe ngaseqedile noma uphenduleni wakhe sure kunezinto esithi masikhula siyifisele zona bese kuba khona izinto ezibekiwe uhle ukuthi izona sure mhlawumbe ukuthi link ngeke kube lwangakanani ukuthi vele uthi mawukhula usheshe uyithola inhloso yakho bese unamazela kuyona kunokuthi lokufisa uzithanda zemidla semidla ngakusiyona yakho mhlawumbe ufuna ukuthi ufethe uyimele nje kanjani lento ukuthi asheshe abone ukuthi izinto engikwazi ukuzenza noma kumele ngizenze nazi lokho kungakanani kunzima futhi nokwamukela ukuthi lento ebengiyifisa ngazo zayibeka ngawo mhlawumbe mpendulweni futhi ngokwendlela nje ngoba angisheshanga ukuyibona ukuthi umuntu okwa-community okuwabuza ukuthi evarsity kuba kanjani ukuthi ngifike sengenza humanities kahle konke engizoyiveza kodwa bengiyiveze kubantu abaseduze mina umethuko wami kwabili ithuba so sengizo-expose ukuthi ukhulile vele nokwakheka kwakho kuyaqina kwakho so khona u-2017 hayi 2017 wangasayensi amhlolo science amhlolo science ngibonisa sure ahlala ngiphasa science hayi ukuthi washaya phansi ibona washaya phansi amhlolo oh yeah so ngiyangoma le ngasebuka ngathiwa ke ekhaya ngizozala lethele straight kakhulu ngaphela lapha ngaba nenhlanhla ukuba model igcini so yasithi nje awuzamuthola ngempela uzokwenza ngoba ekhaya umuntu enawo metric so kwamele ngihlale phansi ngicabanga ngasethi hayi futhi angibuyele esikele sure sengiqala lapha esiqhubeni 2019 so kwela kwanani sengibuka sengihumanities so wena kulothu usuka ngo-2017 na-2020 2017 2018 ngathi umuthi uyasapplement okay uzobhala ukhethe ngumuntu okhule ehlupha but ukuhlupha kodwa futhi ungayitheli uzeniyeza lapho awufundi ngihlupha yabo qhamuke umuntu kwami ngenza ngisemncane so ukuhlupha kwakho awucabanga ukuthi mhlawumbe ngase kuphazamise ephupheni lakho ofuna ukulifeza uzozobele uwele utheni ngomdubi mhlawumbe uphosito angangaboni ngoba ngaze ngaphuthi ifoni yabeka ukuthi okay ukhule kahle wena muganga ukuthi ifoni futhi ayathatha ngiyabona ifoni ngoba ngesimanga ngoba isile uganga bekwenziwayo ngomuganga wafuna ukuzokeshana so mfethu ke bathatha ifoni bayibeka kuthiwa mhlawumbe uzofuza
delay mina ikho angithi manje ubesho ngifitha kahle sengithe ukuba wathi insimbi so Sani sifuba sami bathi ngizohamba kakhulu so kahlahla ngaphansi nje wesifazane yabona uzalwa wathonjwa yeah kuyi-challenge kangakanani ukuthi usebandleni uyakhona njengoba usho ukuthi uyingane ebhayi mhlawumbe khona ikhathi njengoba udoda isikole obviously nesonto mhlawumbe somehow kubizwa ngathi uyabhorela kuba i-challenge noma kusikangakanani ukuthi kube ukuthi uzalwe nabo bantu labo ekumele vele belusa abantu ngaleso sikhathi leyo ndawo leyo so into eyenzeka ukuthi ngabo umntwana obenenhlanhla ukuthi ahluphe kodwa aqoqeke ngokwesonto so inkonzo futhi okuhluphisa ukuthi nje uSunday ayisingeke njengoba namanje ubaba wasemhlabeni kodwa namanje babisonto njengamanje sayisontweni so umacimkhaya so mina nje bafowethu ezalana nodadewethu mina impilo saselokho so ngicabanga ukuthi abantu sokuthi ngiwo umntwana ohlupha kodwa ngokwenkonzo ngiqhubeke ngimane nje sure ukhuluma indaba enkulu wesindaba ukuthi wathi umlokhuza uqhethwe wasimufuleka uyabe ukuhluleka ukuthi angisho ukuthi sifile asengisho ukuthi uyabona ngoba wazi uyidonsa futhi uphendula so kubaleka kangakanani mfethu ukutheni emhlabeni kube khona into esabayo noma into ehloniphayo ukusho kwakho abantu ukuthi abazali baqhoma ngaphansi kwenkolo yabantu ukuthi kunemfundo omdala okuyena egcine sewumuntu obukela kuye kanye wesibusa egcine role model so ngisho mhlawumbe ukuthi labo bantu noma lezo izinto okuyisaba okanye ukuyihlonipha mhlawumbe kubaleka kangakanani ukuthi emhlabeni muphi ube nento efana naleyo ngokwami makuba noma mina kuba kwami kumele kube khona umuntu osabaphile sure ukuze ukwazi ukuyiqoqa njengamanje sinabantu abaningi ukuthi ngokubuka impilo yabo nabafundi abashaka emgwaqweni ngicabanga kunezinye ihlukene abasuke bebhekene nazo ezinye ethinta umndeni sure so umuntu nomuntu impilo yomsabazo futhi usizakala empilweni efana nalezo nabantu abasemajele insizwe ey'ngambathi ezimajele so sengisho ukuthi le nto yokuthi kube khona umuntu omsabayo nakukhumbula ukuthi kahle kuba futhi umfundi yakhe so yangisizala lapho lonto leyo ngiyaqoqeka sure ukuyithola uzazi ukuthi ufuna kubaleke ngani kuwena njengomndaba usimanga wakamndaba ukuzazi ukuthi noma sengihlulekile ukuthi ngibunjiniyela kodwa sengakwazi ukudoba ukuyithola ukuzazi kubaleke kubaleke kanjani powerful letter ngoba ngase sikhathi ngicabanga ukuthi ngizoyibasiza azasikhathi ngokuthi njengoba ngisho ukuthi i-remote yami ipolice ekhanda lami yathi singihluleli usayensi but hayi ngese sekhanda lami ngoba ipolice kanti esikoleni namfundo sasithuthi kakhulu ngoba usiye ulapho ungagcina awuphoqo kumele kwenzeke bona kula esikoleni banga-aplaya yabo so bakuzuthi sengibiziwe ngofundeke angakwazi ukuthi ukuthi siphethe ama-special sure phethe ama-2021 ngizawuqala first day so ngangacabanga umuntu osebasini so ngicabanga ukuthi ukufika kwami kwangisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiqoqe ukuthi manje from now phela masuhlelile awusubona khona ukuthi usukela la sengiyaphambili sengimdala manje eliphuthe ngiyenzela sami ukhulu futhi ukhule ukwazi ukubona iphutha lakho noma ufunda into engenzile iphutha ufunda kwabanye sekukhula nakho kumele uphile ngama-principles akho abanye abantu ayashaya phila kunama-experiences akho futhi angafundi umdletshe noma behambe waphuzula umdletshe ekuqhuzuleni kwakhe yonke umuntu unesabelo sakhe there's a reason behind ukuqhuzula umdletshe so ngeke ngiphile ibhuku lami nje impilo ifana nebhuku uyibheke une-chapter yakho yabo
So ngizoyi-misinterpret i-chapter yami nje bese iyangixaka ukugcina. Bese ngifunde kolimi wakho. Ngikwazi ukubona ukuthi wena unini. Akufuni ukukhuluma. Bese ngiyethele bengifunde ngazi ukuthi cha ngoba ngamandla ecabanga. Because indaba indlela esho ngamuzo ukuthi i-right yakho indlela oyibeka ngayo ngoba umuchaza usungachaza amazwi akho usuchaza wena. Ngaphezulu kokuthi umuntu okulalele mhlawumbe ekwazi ukuthola ngomani mfowethu ngiyabona ngathi cha ngifuna ngesikhathi singene la enkolweni. Sisaqhubeka nje. Intsha noma abantu nje abangangathi ya sinezinto eziningi eziphazamisa isibhizi ngazo. Sport, amantombazane, izinto ezihlukene nje izinto esitshelana zona ukuthi nazi izinto ey'ngathi. Manje ngifisa ukubuza ukuthi umfowethu kumele njani mhlasimbe ngoba la esikoleni noma ngamasonto noma ngolesithathu kuyenze umntwana ubahlenza ezimhlophe ezimhlophe ezosona sizoba nesikhundla nasikele ubeke committee. Wow, amahlaya committee. Manje ngizama ukuthola ukuthi mhlasimbe uyimanage kanjani lento ukuthi into oyifunayo uyenze noma ngathiwa akuyona iningi liyenzayo kodwa uqhubeka uzenzele into osuyifuna. Ngoba mina nginenhlanhla ngawumntwana ongaphuzi ongakwenzi okwenziwayo yabona inhlanhla abantu inhlanhla. So ibhizi yami eningi ingasekukholweni. So ikhona lapho kwethimana la isitatha khona la ngibheka khona esontweni. So nje inkolo futhi iyona nto ngasho ukuthi iyona nto engingabhizi ngayo. Ishuthini ngikole ngikole. Ukholo futhi umsebenzi. Ukholo nokusonda. Ekushonda kuthiwa ukholelwa kumuntu owadala izulu nomhlaba, uyakholelwa kuThixo uJesu owadala izulu nomhlaba. So ukholwa ukuthi vele njengoba ngikho njengamanje uyena muntu owadala ukuthi kuyobe kube khona usimanje. So ngiyakholelwa ngiyacreator eyalenzayo. So kufanele ngaso sonke isikhathi appreciate. Yeah, mihla uphile. Usonda kuyini usonda? Ukuthi ubaba akishiwo igama ukuthi umuntu uyasonda. Ukusonda kusonda indaba. So ngizokhala naye abiyo. But ngifuna ukusebenza ngesonto. Okuyilapho wena uyithola khona space senkonzo. Usuku langesonto kubizwa ngosuku nakhona kuba create abantu bangacabanga ngoba yeah. So nakhona bona into engafuna uzikenda ukuthi usuku la create abantu iBhayibheli lithi ngwe iBhayibheli lithi lifana na book of life with our principles asi phila kanjani. So likhuluma abantu vele abangasekho balikutshela ukuthi ngelinye ilanga wawena indoda ewuthroba achieve phela phela uJesu nje. Yeah, ngisho njalo mfethu. But kubuye phela futhi uJesu engazaliyo samthole sezalo esengazokuba yonke le yabona ukuthi mbe sengisecatshwe zokufundisa lo. Kodwa ngikuphendula ngendlela engazi Amen. Amen. Yabo. Manje sesivusele ngathi nje amakhiphi. No, kodwa ngamakhiphi kuzofa usigalante. Kuzofa. So imali ngokudla noma thoke esitshelwe khona into umuntu esikhule silande. Mina ngibona kusebenza kungisebenzele khona ngoba kunento eyangizalela ikhona yaphila kakhulu. So bayiphila yaze yala. So angithuza ngalo ngamba idaphila right. So iBhayibheli lichazelele licona sineza ukuthi lisho ukuthi wena lisho ukuthi ngokuthi iBhayibheli lemkhomo ama-principles yini ama-principles khona okay kodwa into engibona ngikhilisha ukuthi yona ngempela uyifunayo kuphela nje umncane ukuthi mhlawumbe abaningi ngempela ukuthi indaba zabantu abathile abangasekho. Oh yeah. Futhi yena njengomuntu kunezinto ayifuna lapho ukuthi kunento ethi uJobe yaphila kwaba kanje. Umlando yabo indlela so the book of life iyasitshela ukuthi now you come across izinto ezifana na
no Samuel, David. Mawuhlangana lezo zinto lezo nabo benza ngalendlela. So now unayo option ukuthi because ikhona failure to iphile kwabo babengayibulala. Yeah, but umuntu uzothi no job naye wathi umisi zimshisa wahlala ukuthi ngalahleka emshisa shothi nami ngizohlala esimini ngisona noma kusho ukuhlupheka for 100 years kodwa kanye ikhona impilo umuntu ucabanga mhlawumbe unalowo mqondo kanjalo kuwena umbuka njengomuntu onjalo wayehleli ngoba uthatha kwi-book of life okuyibhayibheli incwadi yempilo mangaphosisi uma ithatha lapho kuyazi ukuthi lokho okuyibhayibheli ikhona umuntu esikwenza ngoba uma kuthiwa ibhayibhelini hlonipha nonyoko kusho ukuthi nathi siphila hlonipha nonyoko but uma besebhayibhelini uJobe wahlala for leso sikhashana esingako kulobo buhlungu ehlele kubona nama ngihlale ngilinde kodwa uma kuthi kuyenza ngihamba isebenzoba khona impilo ngale umuntu ucabanga kanjani njengomuntu onalowo mqondo ukuthi into ebalulekile ukuthi yabo into entsheleyo ngesikhathi esiningi njengakho la basithi nje basilela thing called references ngencwadi kuyashiwo ukuthi lento siyithathe incwadi ethize page ethize so kubalulekile ukuthi umuzwa into efana neverse ebhayibheli uJobe umuntu sesiyanqaba ukufunda ngakho ukuthi umuntu uphushe umuntu omnyama faka ibhukwini ngalithola so nawe ziyele wena bese uyathola ukuthi wagcina kwenzakale ngoJobe kuyena yonke lento ayibhekile end result ebalulekile so nawe kulawo malahla lapho kuhle kubona uyazi ukuthi kugcineni uthola uma wenzani wayenzani uJobe wayengahleli nje kuphela wayenzani so nawe ngithi umuntu uthandaza uyathola ngale ukuthi uzosebenza mhlawumbe ngizofuna no Fora que eu disse assim, você não se ajuda. Ainda bem que vai pegar. Se nem o coisa, me acorda mesmo. Caso se cangara, não tem cor no pé. E foi uma coisa que mundo fazendo um assunto. Mas bom, né? Estamos esperando uma tua, vai pegar. Foi a primeira que e vai pegar fiado no projeto que nós vamos. Bese bakhona ubuzo ukuthi sikulinde kangana umuntu engasiphuca yonke into enhle bese qedwe sinikeza uNkulunkulu kuphela ngabe uNkulunkulu uye kuphela yima ukuthi ayikho into enhle ayibakhona ubuza right so ngifisa ukuza ukuthi ungathina abadinga ukuthi uzenze right kodwa ongakusho around leyo engakusho ukuthi okubalulekile ukuthi uma uzozwa ngabantu uzoba nenkinga ingakho kwasayensi ngenyanga sathi masifunda ukuthi chapter 1 uyakhumbula lena wangifuna kuzotezi uyakhumbula balefena thiwa ke le sciences thiwa ke la khona osteopithecus kuthiwa ke la mawuzofunda le chapter 6 ungathathi ukukhona ukufana bekutshelile ngomzofeyila njalo so bayabona usashinda ngeBhayibheli ukuthi kuthiwa leza nabantu ababezosigqiza umqondo ekugcineni kosuwayikhile enhliziyweni ngibona ukuthi ungayithathi futhi ngisho uzomqondo usuqhubezekile cha sengisho ngokangleje awuqhubezekile mfethu yabona engasho ukuthi mina ngiyaqala phila kuwe lokho leyo kusebenze kahle nisahambile kahle yabo phila nayi iBhayibheli uzohamba lapho nje nathi usefasi izifuthi futhi ayikho into yamanga kulento okukhona otshelene yabo mawukuthi uyafunda kahle iBhayibheli yabo so uqhubeka nayo iphilo yakho ufunda iBhayibheli yakusebenzela ongafundi abanye ongafunda kaliyeke mothelana ngithanda inkolo ukuthi mhlasimbe singabantu abakholwayo noma besimo siphi simo isikhathi esiningi sizama ukuyiprova right kwezinye inkolo ukuthi siprove ukuthi sirowa ezinye inkolo ibalulekile le nto enkolo ngiyabona indlela eqoqa ngayo intsha ngokuhlukahlukana ngibona ukuthi iyona ekwazi manje ukuthi isibambele abantu abathile
bagcina uma ngathiwa njengoba nje kakhulu ngikhetha ngendaba yokusabela ethile uma ngathiwa yikho mhlawumbe esiyisabayo akubikho ukuthi kuyadlungulwa yebo kunzima kodwa ngabe sikwenza nje kukhanyile amasazi esiyana ngiyabona ngazuthi iyasitengela kakhulu lokho ukhulele lapha kade ukuthi kunedlinza abana besiko shaka ngani ngifisa ukuza utheni mina mangisentombi ngizwa ngodukuza ngizwa ukuthi hayi kulabo ahlala khona ushaka bazodlala khona bazofutha ukuza bafihlela khona nginokuthi eshuthi kaDukuzana manje ngifuna ukuzama ukuqonda ukuthi impilo yakaDukuza kanjani impilo esifanayo nempilo yaseMaritzburg mhlawumbe noma kusasemakhaya lendlela ukuthi kunenkosi kunenduna ikanjani kusho ukuthi ukukhulela lapha umfana uDukuza bethu indawo mangayibeka inkulu bese yahluka kwindawo khona njengoba soduze nje ngokuphindile njengoba indawo semakhaya lezo yabo esaneclass yabo masubuza lapha eseduze nesitenga uDukuza idamu town yabo izondawo lezo enenkinga futhi landawo indawo ngasekho ngaphansi kwamakhosi akhona ngomagama sekwalandela indaba zokhansela yonke izinto indawo futhi ebhizi kakhulu ngabantu ukuthi ayikho into engekho uyafana sekungayibeka njengoMaritzburg so ayikho into engekho ukuwena ukuthi uphila right khona wrong ikhona so ngesikhathi sikusona sakubona ukubaluleka kwamakhosi ukuze kuzobalula udaba lokuthi kuney'ndawo kaDukuza yize ebalulisa indawo ukuthi mhlawumbe izona ebithi ngathiwa khona amakhosi ngoba nomlando omningi wamakhosi ukhona futhi so ngesikhathi siyi-generation esibhalwa usakubona ukubaluleka kuzifana nalezo ukuphendula ukubaluleka kwamakhosi ngisabona babaluleka mfethu indawo ephethwe inkosi inomthetho phila umthetho for example ngasho ukuthi angiyena umuntu okhulele endaweni yasemakhaya kodwa ngangiye ngizwe noma ngiye ngibona ukuthi zonke izinto zenziwa ngesikhathi esithize uma kuzofihla umuntu uma kujatshulwe ike kuthiwa induna ifike izomshuma ukuthi hayi sengingafuthi umndeni usale wokujabula nabanye sengingasemakhaya so endaweni engenayo inkosi noma engenamthetho kuphilisa noma kanjani singahlala mawumcimbi sihlale uzoshona iy'ndatha bese kuthi iy'ndatha bese wona ngoma ngixabana ingoma nakukwazi kanti yonke into inga-avoide kube isemgodukile sengasemkhaya so kubaluleke kakhulu indawo enomthetho ngoba ukhulele ngaphansi kwendaweni yenkosi nenduna ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe wasuka lapho wasuza ngapho mhlawumbe zikhona lezi iy'ndawo sukwayangibela ngaphambilini ezithayihluka nalelo khulelo zona okusho umndaba mhlawumbe khona ngakufakazela khona ngenhlahla wangasekhaya ukuthi njengoba esho cabanga ukuthi kuze libalulekile lokuthi kunomthetho ngeke sisibaleke ukuthi bakhona abantu abazophula lo mthetho omenza ukuthi kugcine sekwenzeka lezi zinto akayisho ukuthi zenze kodwa ekugcineni usuke ukhona kubaluleke kakhulu ngicabanga ukuthi ukhona njengoba ezenzile ngibona zakhaya ngabe uma uhlala phambili nami sibheka ungena kanjani le comment ukuthi umsusu wamahlandla manje sisithule wena ucabanga mangivethu ofaka abantu lokuza esimame ukuthi wakawuhle ungena kanjani le comment uhlangana kanjani comment ngiqale 2021 ukuthi ngoba uyazi ukuthi 2021 sesibona ukuthi COVID ufika lo masithi wena usuyazi umuntu usuhleli yaphuma so ngihlala kwenye iresi engabe kuthiwa i-sessions so ngihleli khona isikhathi esiningi ngispende endlini so uma usenza sithi uyafika kune-group la kusiza khona abafundi i-students yonke-igroup eyaziwayo Facebook so ngangibone khona ukuthi okay kahle kuyahlekeka abantu bayahleka ngisho so ngangike ngibhale yabo ngibhale nje i-text yabo bese ngiyabonza abantu grade 50 qhubeke 80 yabo
futhi ukuthi abantu bahlanga phela abangizwile futhi into enginingi ukuthi babengeke ngizwele ngoba babazi so-ke lapho futhi ngiqale khona impilo i-community kahle kahle i-community ngoba ngangazi ukuthi kanti khona into ekuningi engahlelisa abantu so akazocabanga mhlawumbe ukuthi sekuhlangane nale yakho ukuthi vele wasesikhulu bunaleya nkinga yokunezo njengamanje umhlangana nabantu bona abantu abalahlile nje ovela abasicela esihlose umshado kuthiwa ngangaboni kanjalo mfethu ukuthi uma yazi lento yaye iningi indlela ukuthi mina mangibona ama-elections lokho okungijabulisa khona bahleke so lapho ngaqhubeka khona nge-internet khona kakhulu was 2022 sengingabe lelutuzana sengihlale ethawini ngasokuthi isephembalini lapho khona ngaqapha ngenza into yamavidiyo la sofa khona kuzobona ukuthi lento ibhalayo njengamanje phela ngaqala ngiyibona ngaqala umculo ngaqala umculo qala ngangikuexcamele so bese ngapha lishisayo bese ngisenza ingoma ngasibona singena kubantu yokuqala ethanda something reactions so ahasha type futhi-ke manje ngiyaqhubeka ngabe uthe uyifaka kule industry ye-comedy wakubona ukuthi mhlawumbe usuyifaka kwi-entertainment nobona ukwenza nje just for ukuthi uyenze mina futhi ngakithi ngiyazenzela for fun because mina isikhathi esiningi into engiyithanda mfethu okay nje ngathi ngahleka yabo lento engiyithanda kodwa-ke ngakithi nje ngiyazenzela angazi ukuthi into abantu abazoyithanda ngazi ukuthi ngaqhubeka ngiyena so umenze into yazi ukuthi ngihlala nabantu mhlawumbe ngahlala nongoma ethi yazi bafuna akuhlesa abantu esirayo khona ngakhona ngabona ukuthi okay mangiqhubeka ikhona ezokwenziwa njengoba namanje ngisaqhubeka Khabe ukuthi ngithi mangibuka EP amazinga ukuthi EP ukuthi izinto ezenziwa abantu hlwana ngaze baculi abadansi bese ngibona yamahlaya ngibona inzima kodwa mina into yokuqala mase kusomhlaya ngaqala experience umhlaba nokusomahlaya ufika sasila kunomcimbi nje SRC 2022 isenza umuntu umcimbi la ohlezi omunye mfowona okay somuntu lo ukuthi into yokuculaza kodwa Facebook kodwa ayingeni futhi ke ansayi fresh so kulomfo wayekashiwa uthazoshaya amahlaya into yokuqala ngingena emnyama engayitshela ukuthi ngenza ihlekela akade ngayitshela washa wazoqeda ngahle lapho manje ngifuna ukuzabe ukuthi ngazi ukuthi ungena abantu bavele ufuna ukuphuza ngakho ukuthi asihleke yeah kusinzima ngani ngokwena njengomuntu usuke phambi kwabantu ngoba ngena into enzayo hleli nabantu abazomsana abazobhekela sonke siyathanda ukuvela nabantu into esenzayo so kunokuthi nomuntu ozobhekana nawo yawenzekile ukuthi ngiyazi ukuthi abantu besifazane isikhathi bayathanda izinto ezenziwa ku-social media so wena uzothi umuntu wakho uyehle into zabo bese uxazula lokho abanje challenge isikhathi esiningi lapho yabo lokho ukhele izinto ngaba so asamfuni yabo futhi simana sihlala siphathana so iba inkinga lento ufica abantu ukuthi bazizohlelwa yabo so bengithi mina hlekisa ngayo into ekhona lapho futhi uma ufika kuloko environment uyabona into lenkinga lapho hlekisa ngayo ngenzeka mhlawumbe uthole ukuthi usuzozama ukuhlekisa ngesikhathi esithize abantu bevele bengahleka ngendlela okuyindlela uhleko liyahluka yabo phela imihlekisa kuwena ngapha ayihlekisa yabo bese yasaba ukuveza ukuthi engabe luhlelo luzoba ngalo yabo so-ke kumele uzame ngayo ngempela yazi ukusho into wena userious vele kuhlelo eserious lapho naqondile ukuthi yabo so-ke into eyinkinga ngabahlali ukuthi ngisho ususerious xa usuyahlala mina ngapost ungoma sokuhlekile ngihleka yasazothi edlala nje umuntu ozama
unama edukile kuphela so yena nto enkinga mhlawumbe lento yakho yokwenza amahlaya zikhona izinto ecabanga ukuthi mhlawumbe isikuvulele kuzo ucabanga ukuthi mhlawumbe noma njengamanje ungakazenzi kodwa uyazi ukuthi uma ngisho mhlawumbe ngisuka la edirection yami ukuthi ngenzele liyahlaya noma ngithiwa mhlawumbe ngishisa ngimele bantu kodwa bakhona babili abahlekile so sengizongena ngalowo mgudu mhlawumbe ungangivulele ukhakhele thizi mhlawumbe nje ukuba phezulu siyabona emavidweni uyalingisa kodwa sazi ukuthi ungengisi yabo sengisho into kanjalo ukuthi mhlawumbe uyibona nekusasa lento yakho yamahlaya ivulele eminye iminyango kakhulu yabona ukuthi khona ukuthi umuntu ifoni le-right le kodwa ifoni yakhe e-right ezokushutha kahle njengoba shutha iPhone 16 Pro Max yebo so nami ngiyamsha kakhulu ungabi nayo ifoni ngayisebenzisa kodwa yazi i-page yami na-TikTok ina 5 months kodwa mhlawumbe linamavidiyo 6 or 8 kodwa indlela eselihambe ngayo elihamba ngayo so senje ukuthi uke ngaqala ngasekuyikude kodwa kwamanje kwamavidiyo noma futhi amafoni amanje selivulele into eminingi kakhulu awona futhi license mina ngazi ngikhokhela ngaba license khona ayenza amahala true noma covid shuthi yithi amasathe ya into kanjalo amasathe sibeza yababamba la uyizwa khona mhlawumbe ngokuthi sesinokuthi iside elihle kuphela ngazi ngifuna ukusibe negative kodwa ngicela ukuthi la isikoleni asifazile ngizama ukuthi ngikwenze mhlawumbe masixoxa ukunzima ukuthi isikhulumo sesikhathi singafani kodwa kunzima iyona space so ngifuna ukuzaba esikoleni ekutheni kwamukeleke kanjani ekutheni ngibalandisa abafundi kuba nzima kangakanani noma iphazamisa kangakanani lento yepolitiki ngoba kwaba khona isikhathi la engakwazi khona ngathi uvule iqembu lakho political party iphazamisa kanjani mhlasimelo noma uma uthi iphazamisa mhlawumbe mina ngibona ngathi iphazamisa ilekelela kangakanani kodwa nje leyo nto le ethini ipolitiki nomsebenzi owenzayo ngoba mangakhuluma iqiniso ipolitiki fethu ipolitiki isebenza ngosomathuba phambi kwabantu befuna ukusebenzisa u-attract abantu ngokufeza inhloso zazo inhloso zabo ngiyivoti nokuphatha so ngiyabhekana nenkinga 2023 ngangabona khona ukuthi ngase ngaziwa because khona ile lecture yathi yakhomba ukuthi wena uyilotuzana ngiyafolo so la ngabona khona ukuthi so ngathi mangibona ukuthi la ngizobamba ukuthi ngisetshenziswe ngase ngisheshe ngicabanga ngathi okay azingeke ngivule i-political party yami ngokwecommunity ukuthi phela asithi kanje bese kuba ngathi ngiyamjoyinisa ngathi hayi yazi nawe